Medafo me ma wakwa by the by emergency Ghana TV eso. Ene ye story a yensaka e wo fidie mu ha se no issue bi abepie mu se abaiwa bi akwa akwowo na sisi an ye hu bebi akola no ewo anase bebi akola no ekira kwan ewo. Ti yensem re ne ye bekọ ne akwa kwhwe video no aba. Ye ba na di bibia ato aso anase maba na mabeje waje nche e de afa asemu. Yenko ne kwhwe video no. Your Bible kuro ha bi focus ya kasa pre kwhwe na bodu an cross up de. Me ana Bible. Nzato so e. Kwan ya so ni. Okay, me kwa asore mo bet. Asa me ko mpaibo. Tu ni asore ya ko papa umfi adru say. Eh, hwehwe Kristo na brabo Kristo ni mehu. Bodi ya me. Efreme kwa mi ata. Nsa da Bible so. Nsa da Bible. Sa asemo me be kan. Sa asemo me kan. No kretrodo. Minitro. Unya me boa me. Order. Eja ta sembe na aba. Asemo wo ne se me baba yani. Na dwemu kan kakra. Nti yinsan bi ekobai. O ma dwemu kan mu ni nyina so ntle no. Ya le ntre de yeso no so eye mema ne de no mutumi approach wo ma ho de o ma dwen no etimi dai ya dwuma ma ne da ho fi mu ma wo ne o mo da. Eh ansana na kan no odi kan ne be ma bi. Ewo yi. Na be ma na so na dwemu so ye de e kan no. Eh dai. Ede na be ma na dwemu kan. Na ma me so ti ase. Nti me ko abo Kumasi abo me ba na me be ya se wo to asore nwoma ne ade na adwoa na o be de na so nia wo hu ya nse wo to na kasa nya maame no edi animu maame be yi kwaje ebusia ma be ma no be ma ya no walo be sia sei abakan no enye sika mu bia na me yira finti be ma no ye se wo de be ko nkran na bosia so nyi se da ho sa ti duru ni tuya yi me ba se wo frɛ be ma na 41 miss call be ma na amfa fa me ba ya dwom ni se wo de tututu aso antel ye nya agoro e kadi ebuburu komfa no chi emema bi be ha ma brabo waje be sia ma na wantua fo entimi nso no mu gibe ni panan ana wa ye din ni komfa no chi e kopie ho e ka buburu ansi aga na ma ame wufu ho na nete no e wo ho ntie do anwuma na me ko ho na angusi aga na ye de ne ba efie na ja me ya na mse da de se de mi wu me nti ase me bre nti metua na ma akọ ba bi o mo koje ebusia na me kwa na mse na ante na mesire mo me bai ne kurun o mo be gisika na me bai na dwendi o mse da bi wo fa na dwendi si so o fa atai ni me so wa bre bete ma me nchiro sa akunya a wo bi wo je fie ya fa ne ko tafu hospital na mse konfo ano che kura o so fa mi ni so be ka se mesira wonti obi afa ne ko tafu hospital ne ja ante me ne ko eni se kakere ya mi huni akire mi hu ya ne se me bai ne ho adane na misami sia wo ne ba mu no mo nam ne ho ye se ton kakra no emu en frem wo ne ba ma bi ko ba no me ba bo ni ama mama ne se me hu se obai me bai wo ne ba ma bi nam na me bai ne zen ko kire ba ma na se ndo drone atanye se me sere wo rache mi ba pani na emi nsa no nam de di ko ye me ko ti ho an se na furu no e wo ho nti ba ma bi zo an pie fie ho am yi hu adi bo ne mu nyina ma ne ti de aba ne se ene ye se me ya me de ne re e ko hospital me de ne ko ko man pontin ya ye ko na no kra de se mo mra bosume na je se ne time aben an sa afi me ko adwuma ba me de ne ko mprenu so hospital na me ko adwuma me ba ya woni fie obeba almost 40 days and na no me ndai hu no me hu no fie da ya no pie wo ba ya afure so na eba no so wo ha eba nkura no na kwasi ara me no onua mu hia ye se de mu nua ba yi ode abani na mo se na se ye na dai me ba se ne ye nkoma mponte nti ye koma mponte police station do we in charge the counter no to me ba ya no no so fa wo ba so de o ka bia na siso nti no say be o e frɛ be ma no won kran no so fa wo mu se me na wo de bet yin se wo de me ne mu hu no kura che nti me ba ya na bi susu wo kire me dofo no so fa de ya ye no entent na ene ya to hwana mo ne ko akura wo san se wo ben se wo ko wo ye na se na be te ba no hospital na se ben de wo asanyu no so no wo na be te ba no na je so wo ba je so ko wo nkran yo o no ba je so ko wo e German trance bi obetimi aka bibi kakra man trance
pacho Mary betina akunyam oba pa Mary ti Mary photo ne da so kama sei Mary ete sei ohoye na wo enu nya den bema uko wo kuro beso pacho bitukwa komikuno wo kuro beso enkran ya ma ne so kakra enkran na nkran wo ni be ma be ma ne te menim ho no bro no beso awugroshi ho na be ma no wo etu nyinsen we woni ho ana na enyam menni won na enyam do ne wo ye no na uko shia no na ne kodai enkra ho a uko no ho akra etu ko wo ye ne de ne si ho no anka se de manwo ho no na ko wo be ba Kumasi awo be ka me be Kumasi hospital nti wona maso ne be fa me wono e de ba wasi ben maso be me ya ni maame ene be fa ofri enkra ho no do ba he no de be ba Kumasi ena mbe wo ha na mesume yale me wonu msame yale dada me se me ko no msame yale pa me hye ni anwodin nti kwaje odika kanya me se ka me wo a ka me fa akura no emma no na ko me na se ka me nta na nchempo kura na wo be wo no ye kurasi ti won emwa me hospital ko no emwa me nti me wo ye ne ma America se me yale dia me ne odi akura na ekọ bi o teno na eche he na wo ya odi akura no Kumasi fa he na wo yi bi o man pontin hospital na ofa mu ko bu so abewo be anope na me say ofa me ko ifia okowu na ho ansa na wo pe ka no say ni man pontin e fle ba bi Odiem hospital afi Odiem ko pia na heye me si fa me ko fia almost 40 days na wo ma na wo abena 40 days na na ehwe na ye hu no ko he na me kasi me ko nkran 40 days ndi na wo nkran na wo ne kan wo na aba he awo ne kan be Kumasi wo be Kumasi fa he be Kumasi man pontin na ho hwan na wo akọ ne ho man pontin ba say hospital e na wo ko he na wo na community eti ye den wase ba ne hu sa wo akam me friend me pe obi phone friend na wo ne number mas me ji obi ho hwa ho the number there me na o me phone so na o me phone na nkasa say no obi awia abena ye pe no kure so nu so wa akora na ton na me tole sa awo ye ntimi to me ba sa ntimi to ne sa mam na kasa odikana me kan e ho asem say wasem aha wo sab me yalenti se ka be yan ka me meta ne nche wa kurase ho na me si ho de hospital me ko hospital wo no be ye kasa woni ye kurase nti se woni ye kurase se me hospital kono ki se me tata mo to so nti ba yire nti me na me so me nyim nti o ma me mla Kumasi na me nkoko hospital na me mo na me wo a na ma ba ho me wo me ntimi anko no oni momu no ene ba because ata na wo na kam ntimi nko kurase ensa ma Kumasi ya tuwe me wo ma Kumasi hospital ben ma point ti eto ko hospital ho sesi on be medika na mo ko wana papa na mo ko hom so be wo e ho na me wo na me ne papa ne kan no papa ne sin nyane kore me ne o mo nyina aka papa ne sin nyane kore me so menim sa ho na me wo papa ne da ben wo da ben na otwini ba be ma e na wase na je no so de na ekwai ne ba na me ne nyim ti ne wa je na so wo na ma me no ma frɛ no I want to hear nya no kore bia ni wo na chese e ko se hwo ye da wa ya ade mo kwa na ma me no ho wo hu enya no kore abna dia o kekanya no kore wase na ba bia ni ni ho e dia na e wona ho sai o wona ho be de ma akwane ma me nka hospital na me ne ko tena ho me ne ko hospital street wona de be ko o wona ho ai wo frɛ yo me ne nka sai enkwa nhia ni enya no kore
Be a baby or call yeno. Da, be a baby or call yeno, so a yale. Any woman faban. Ye fatum, and dear, a common. Hello? Yes. Auntie my Nami adumo, namuze. Boko. Ah, your friend me or woman, your friend me or hinini me a juma or Sompa TV so. Na baba. Me a juma or Sompa TV so Kumasi. Oh. Ababa we bi ne papa de aba ade asema be daaye. Se emi se one obadi kan wo na emi se yenu aba no. Na dwen mu ya ye. Hello. I'm going to call. Who call? Hello. Auntie my hey. Yes, hello. Me pa cho e frame wo hini ni me ya adwuma. Me ho ye me ya adwuma Sompa TV Kumasi. Ababa we bi e friend Meriata. Abena. Ababa we bi e friend Abena no ni no. What's it? Oh. Ye dey tie ye. Hello. Hello auntie. Hello. Auntie me pa cho nya botere na tie. Me kasa no we yi anu. Why I see you? Hello. Yeah. Okay. Me si wuni abena. What's that? Wuni abena. Wa ni papa de na ba ha o se wa be wo na. Wati akola no na. Anu ne epesi ehun se no kura bi wo mu a. What? Okay. Auntie ye be san from am de o se ni tie me. Tumi tie me sa. Abena Bema de he no de say on de afem we onim bi woman ni pano kwa me ba kwa ti me ba himself woman ni pano fetch ba wo wo ya bra betena se sorry now de wo adwene na ten so ahan mu de ye wo no man kwa any family plan obe san kwa wo fofura ba. Hello. Hello. Auntie me patro me si wuni ma abena. Patro say. Wuni ma abena. Me patro ha. What the assembly aba se wa be wo na waje ne ba no. Ene ne na awotwe ne ebusa se no kura bi wo mu a. Yo. Na we are me da so. Me say me da wa. Yo. Me say. Now te kwe plant wo dia ha no ade phone ekobi wo mu agigi agina baby am wo no ekobi wo mu ana unte we wo dia ha me ba cha wo na samo aka wo so no taka na no so na. Hello auntie. Madam me say asem no a wo kan yeti to bo ase na kasa asem na abra ne kase waje ne ba no kura bi wo mu me ya ni me abna dia wo ka bia yete etu de kasa the papa abna wotata me bia ni me papa yo onu papa ba ha abna no anya me pressure wa tawo ama me na pale bale enya me pressure tame me kisa nka me pra no obawo me ka kisa nka wo me nsam ha kwa na pre me papa na bona mane Wana wuha, ni da bi pra bana no okokwa wo ye. Okay, wa ba le me papa. Wa ne me ba wo ba. Ade no to no me ba so ye ti me ba no kura no. Ni da bi kura na wa wo no me ni da bi a wo se. Nti abuna kaka nti wa kana no wo me ha. Ni pra bia ni sa pra ni me wo papa ha. Ma ni dai. A me ma de ti. Wa ni bi bia sa, anti sa, enya no process. Abna wabawo ho tebu nti abna no de se wakwawo yam de ni sani na me abye me wadan to so bebre awo ha tebu abna oba na ana ni ja no kwa babu sini ni ebi tirani awo ni se watini ya ba no pasta me se ni sani no want to oba wa me ntamu ni ma no nko afa senti ama me se no
If you need to examine your back, I need to come and say, if you make for sure, I'm a place for one. I'm going to talk to a man for you. If you want, that is in the manufacturer, you have been able to say, and I did that money block. And then do what my about say, I've been asking why I'm a man for the damage. And Papa, you can't have grandmother woman telling her, and can make sure the truth. And I'm sure I can not talking. So I can not talking once that I cannot answer anything. I don't know what they will tell me. Auntie, Emra Busumi Nuni Oba Honoba and on him. What's it? O se Busumi Nuni Oba Krana Soba and on him. Hello. Hello. Messi, who se Busumi Nuni no. Oba Hono no on him wana. Yeah, Bram Pacho, we are frozen. Atamane so de ani abaye. Pacho wona mdineti. Aha na de na usu nim fa ho. Mama, the intermakers are say. Ma kontana na responsible na mo bi. De o akra ho. Yes. One do I dey say we yin say we nyu ono. E free say woni obey tan ya ye hu so na obey tin mama. Obi anka wona mi nwa bakwa won tan no mpene so ba me no. Na ye say janya pe nipa de. Sa Ube fie pa mu nipa. Mama sana be ma na ye wiki da ono ba be say busua no. Oba me ma me ti ase. Mi nwa ikwa wo me ne ba kan no. Won ti nko na ko yi no. Papa na ko yi akwa no ba. E ba fie. Enti papa ko yi akwa no ba fie. Ne mu no me kwa akra me bedu akra me fie akra bedu kuma. Hwe kasagu mic ni. Me fie akra bedu kuma se no. Ase bi sare kasa mu ase. Niema dane. Oda ta obi se mi wo HIV e wo radio something. Abna. Na wo yo okay so won se wo kaka won sam ne de. Mama, e na be ma na ye frɛ. Na ta na wo kwa akra. Because wo bomba bo won tu yale. Enti ya na take responsible ya wo fa se no. Mama, wo fa se wo beta me nkyɛn. Wo beta me nwa akɔ ne nkyɛn. Ya na ye hwɛ ya de. Because ye frɛ wa atem de die kasa fin boy no. Mama na me se o. Ayale fo abusu akron fo abusu ya. Eh, Mama, me ntwa won to. Sompa FM. Bemet mi dia temfo so kate ko no. Man fa photo ama. Be ma kro he sa. Na ne photo da me wona me tufu be wona sa ayra. Mama, bemet mi dia temwa. Ene phone ye be ye hu bia no bia kate ko no. One day Adam me first Richard. Akwa school na wo ko no. E say no. School no ene mo na ko no. E bros because e say no. Me wo ba. Me ti me nhwe be. Ene me nwa no so no yale na be ka ho. Every month my mama ekọ tafo ekọ control no ne adade am ekoto eguse no be nya yensu na eka se e bia ye ntie nya bed hu ni bako ye nkura ye ne ye bre e hwe nua no wo de enkoda ye frewa no ka de open mama me o ka sai mama me ne papa sase wo mama wo baba ni wo baba ye wo na kane no wo ti me be ne ja se me na kura ni mu ni ba kwa ne fefe na wo nyi ba na e ka se ba gine no mama me ne bai se ne ba ne se na se wo de ne kanti no what discarded baba din nana hwe mama me say papa ni hwe eto or discarded baba exchange aja akra no akotre sa hwe ko yes minima so mama ko kacha de ba no na me ko police phone ni boy ne kasa wo se an wam ne ba ye no ye feel for the sky gu so Richard ye je wo feso me mama woni fufu ba me mama wia we fufu wia ma fufu wia no ye ono mo so won kwansi wo Richard yi yes mama obi no pe obone busa wo so Richard busa wo se wo ba fie ono wane ne ko nda ba se na adwe da gutirim na ma menwa be ko je busia ma na wo de sa kwantan wo obi o yese de na adwe ne ye de so enti hu ne ayem chihia no ebo fa ni tirim ma kade ya bo min kan na da ho asenwa bonte so ya se wo mu nim bia no me si omo kasa masa mo ka fra wati ne kade mu bobi ye ne ko aso ono kwa na emu nua ba mama ono kwa na ye oba oba ne bi wo ho ba ko se bebi no mo no dia ko se ma me no mo wale mpa what say but mo careful ye nua no mama me nwe post tra o one chance you ntimi nya na so ya dia ne ba mama me say me ha say ye nie ma baba ti nie tonto baba ti nie oba be sia no wono a sika kwa no ya yire no me ha mo da prepare nya sam ketwa enta ma de ya le ba ho from mama so post tra o ye kwa take what body ne na papa shi papa no so papa ni e ko wa wusu
Minim the enti adam na as a spirit bio. Na mo mo waye din. Bo so mu a, me se wo ye be ma mutimi na na so. Wo betra se. Wo be ma na nya na wo tinkan. Ye ko wara. Dia mi busan sa ata. Yale yi ba ye say boy no. No san frefre na na. Wo frɛ no mama. Wo hwe no ma moto na. E hwe na enti no discuss ni guy bi wo me asenua. E mo ba woni. Na me come guy no strong one say me ka kire wo. Ya bre wo nwa na ho. Sama konta se no discuss on fa man kan. Na wo discuss si phone so a. Ma be ball woni yiri nya dua. Na boy no. Atwe no. Ah no send this guy na waje no okọ. No okọ. Tu we hunu no wa ka no wa ye fe. Tu we hunu no hu ni biem. Boy ni wo ketre man na no. Mama. E kwa boy we ti sa yin say we na ayira no. Mususu say woni hwan. Ese be busa, ese ye busa na. Mama, won ka. Me dia ha me wo maame ne ho ne say. Akora wusi enya wo ba no ne no nyam. Ada no ba wo je ne tena ho. But eja emra abna ko ho papa maame no frɛ wo. Sɛ abna aba ho no frɛ wo. Wa enu nyina no entiase. Wo ba no nwale no. Wa ba wa nsa akola no na dwene ha no. Wonyem. Wa ba wantimi afrɛ no busuani bia sɛ akora no wa ha. Eti di wo ka no bia no kro bi bitimi afiri ba bia. Na no boy no frɛ papa sɛ, papa me no papa frɛ me sɛ. Richard frɛ ne sɛ. Ma bra ba na maame sɛ ma bra ma no na kwame. Papa so no kwame. Asema boy kan yenu hu mienu. Ma bra yehwe ma bra yehu no. Ono so frɛ ka kyerɛ sɛ ma bra ba fia na maame sɛ o man ho. Am na papa so nya botre. Asem no kura bi be wo baabi. Ebebi. So okodi ho no mo no a maame na ntimi afrɛ wo bra. Wonim sɛ wo yale wonyam. No ntimi afrɛ busua no. Ah, ekire die. 40 days ya. What they buy fia dey o. Na the first one asem no ka. The second one almost 40 days and then now fia dey o dey buy fia. Na the maame ne kasa be busumi mienu ni. Wo ba ho no. Enyimwe na okọ. E wona me kan da. Ba se ka bibia wo ji maame ni ti no. Me nti ase. Obi oyale a wonyam. Nya oba no ne nanyam. Ada no waba wo frɛ na busuafo. Na wo ye din na wo ma ne tro se megya ne kwan. Papa, any any on what they are missing, baby, I'm correct. I'm all right. Kwame, boy, and if you war phone so said that, one friend, no one man and father. Mama, boy, no friend, man and father. Or first one come for someone. Or just to do what I'm doing, what baby wouldn't answer. Or just to do what I'm what's after you. One man is hospital, where I'm about to hospital. 100. But so going to only answer, I'll comfort for. Ah! No, Richard, I don't know for me about it. You mean your man now? Mama, it's me more fast, dear. Richard, no, man, me show me from you. Aye, I found it here. Look, baby, eh? My brother, transit. Who could I did nothing? And we did train Wabui. Yakweli. Who could say? 6 months. Who can home cry? 6 only, not many me, call me. I just mean 6 months. 40 days in our papa say we are no call him. I'm saying, can I mammy? Why ho? And kind. Now, why ho? You call me one kind. Me could win number. Mon friend of me away. Who call you ho? I won't cry. Bruno Besso. I wish. Also, can I know I can? Where do you Juma? Well, I tell you, lights. Electrician. It is saying, say, we now, a crown I ran on one in you. You say, we are young baby, I call one in you. When why? Rich more than so. Who could rich? Rich more than so. One in you. Hey, as some we had to miss the jump. Asama o Canada. He's a champ of the Bremna. IBG boy, no, our friend. He's a champ of the Medafo medasisa ojibre ma yekohwe video we e ba ye na issue we die e asema anu edin papa esanse sisi anu unim sesa asema abaiwa no ka no se ye no kre anase enye no kre esanse ye si na adwemu eka no kakra enti sisi anu story we die ye nim sesa asema lady na eka no
say ye no kwe na oka anase enye no kwenti ye behwehwe mu ni ye hu se akola no ewo be ma no maame nchen anase ewo baabi anase hospital fo no eno huhu se abaiwa na adwemu aka no eno maton ede ama obi a ese ye hwehwe mu esanse wedie mentiasie ena ni nua be ma no nkomo na wodi no so obetimi aiden a suspect maame no ene ne ba no nanso ye hwehwe mu idie yentimi enke bibia emfa nti story we yeni ebedi ekire esanse sisi na epe no kwe yepemu no kwe entini yebehwe ye na story we yetimi ahwe mu na bibia etimi atodi na meka osa ha egusa ye Emergency Ghana TV subscribe na like na for comment eba comment section ase catch mami esi anything enemy. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.